papa Ebenezer Adarkwa Yiadom yinsem kwa wo ni TV ni so se wo take it for granted obe how pa ijedi eche obe how pa Mr. Chapo enya grodie ni e kan sa no enura no nachi so hia no me ayuwa radina kopo ti ne baby e papa e prophet Ebenezer Adarkwa Yiadom the nation obia yesi e dono sa pa na Mr. Chapo enura mi sua ne ma bebre wa sore ho se kaso be discipline na eboa me say eyese Ghana sofo bi omukosua ade wo papa Ebenezer sorry on sa sorry bi ho akwa odani ho omo yo ne ma basa basa wo to me nyimi wo discipline on say akodru ba bi say asofo bi so obeka asori basa because obeja sorry but dem hu be ayi papa nation hu ne say one on found da bi na members ni so atie eno matsena ne nase Mr. Champo oda bibia pe nyame shira no amen ene ne yere amene pankaza of mami Mavis me friend of mami with decency won't mami wasem da sa na eni pen enshade na abrampa malady nation the way I know TV so the program so na oyin se nkwan no wan hwe yi a wo ba dwini bibi na ne nya nkanta sa se mi ajuwa na hu so ye tumi sa Mr. Champo se wo meet Opambour papa Ebenezer mi ajuwa na wo ye huhum ni pa ye friend na ajon sharp ajon na hu se wo she tumi share me ti odi na me no wonder e dey na be mo bi actually say friend no nation prophet no be ntumi challenge no me say no what tire ni wo mo ne baba yi wo bi say friend Questa na ne ba on dey so ma ne koye law na ne papa ma o ko gira ne papa ni ma ne saba akoda na ne ba akoda na chi what tire ni wo what tire ni wo mo oh nation baby I will be and then mrantie obuo soronko am de mo papa yi so for chief so for safo ya ho femrante o so for chief abetia o dia hye suit so abi je mo obetuna twere bora o so abi je mo obetuna twere so for chief na betia o dia hye suit and o so for safo o gina ha obepo den oh nation na mishra said you what domin na nation was as a baby agani duka aduro bi anka de agani duka ebi obi a echia no ye da o masen so my yam na yefe ti radin shira wo meja ije echire se bibi aboko Yiadom asema ya waso asema ya fense okay nanu ya o ma ye ko na watch down Kevin if I tell you my we chama me why o receive my agresi ya to receive ya kama o ma ye gina nanim obi ampontime gina nanim we nyina na eja ye photo me dem ne baby ya e copy eja me dem to ne me bi wo kra me hwe obi ye bold to me busa me say na woni Ebenezer wo etwa kape na me se me ne wo twa ka wo Yakopon ai ye hu na ya se ana me se Ghana for bi so ha e wase me se munhwe yie na mo anhwe yie a da ache no e bia na officer wo ko asemba kwa mre fi Mr. Champo sesa so fosua ye wo ha no friend baba ko se friend Francisca o se mra no mu si asore ni fiti ase no no mu yan chensen de abodan so na lady no ko fa chensen 10 packet say enchense anko mo so de ko she wo madwuma ba te kana koma say on fa me nya medwuma en wo de be boaye o se lady na somo mo saa wa somo papa Ebenezer sifie sister ni nya we a finish him aso ne nsa edida efie no akoche ababa wa na me san aso for do say netini ebi kai ni se ya kwa nti atwetwe che ya kwa to fuma tia wa ya se ama nso ebi woto enti na me hira no enti me da me se wo bi wa no aka wo bi asem ahwe yie se onyankopon se wa frɛ wo bi a
na wonyina ho eno ntine se wo kan bibia me mom de adwuma ena de ekoye no so no so wo hye no monyam ebo yedin sompa agye ye ho seme ba bia wo de agira ye no nyankrofo nyina ena timi ko gina ho no timi de menhwe nipa ena maye ne seme ye ne Nyankopon beka no eno ne di mu nya ne mum nipa ya mo kaka bi araba maledi nyame nhyira bi samu ofisha paso so maledi nation ho se wa me papa na hwa wonte nase ba wo ben na hu se de wote wo ben na utum so ye tumi sa if se enu ye koi maledi ade am so misua ne se correction yokra no wontime nsore prekope meto correction wa na sika ne odi aba wontime nsore prekope eme ye de ope ho odali anu ofrew se wabodi se bra wo ye ntoato bi osaso ko wona adom ne dia anu o se me hwe na o mantema me hwe o se ko eti nura no nyame anim ni yekusua de wo ho na ohu ade bi maledi bi asa solid dem o to collection 1 cedi dabi enya se false beto mfama chese ye dia o mana tete wa kire wo mu na de na o mu ye no so mu nya so o mu nim de afiri mu ba mu nya de afiri mu ba me tira ho di se be hu so bi aso de se wo beto collection na nkran kitenkete no kran na de ni die so kra 5 cedi nkran ketwa na wo mu ba beto collection no 1 cedi o eno me je ma 1 cedi na aposa me just want to ba so eno mo de ba maledi eji nation isa sa maledi enti enema yekosua ye bi no papa na ma discipline wa soro ende wadi kaka na ye be hira nation se nyame onhira no se kwan ofa so a ofre ye eni se de empai osi boy na maledi papa we so wadon de a na se asantema ni wiase nyina agi watum ebi se ose ono obi kwa ana odo obi susu a obi ti mese no nche na wo se no kra na esua wo so obi nyaka so do obi pe obi otan no afin wo be keka no ho nsem no no do nyaka so do se wom wo pa be ka de yi wonya do nipa no adɔ no adɔ na wie wo so wo ye bone kra obekata so na wo de odɔ no ahyiawo na bibi e ko nanim obi anwie dan pepepe yoda na shi wonyame sha o hira ne pa because and some can come any public pamo adofo afiri on chen ebi so no monya achi ankonye hu enti nechi nyamedwuma na waye no maledi wasua de so wom wahunu de wo nipa emu enti se wo ba ne nche na wo nye papa wo hu se wo be se wo bia bepe bibia wo hu enti nyame hira no na onye ne kese na nu se adom na nyame de adom na be koso aye kese enti se de o si jinipa no na ranwa de ye blogger ye ne na me example ye wura dan na me man won ni bi ye ko trans ya se na shi ni mu no da bi ye te ye de ko me ti ba bia me te na tru ba bia wa pa no afre akora o fra kran asama me ka kira akora no a eti na me ka se the way papa Ebenezer Adarkwa Yiadom yinsem kwa wo ni TV ni so se we take it for granted obe how pa ijedi eche obe how pa pa this Japan enya grow die ni e kan sa no nura no na chi so hia no me ayuwa radina kopo edi nyamisha nation baby obi anso ye chia no enu na odo soronko a wona na sofo eda na di kire ye no nyamisha wo mo papa nyamisha wo mo sister de bia ni si ai esre enya sofo maami fo bia wo mai wo manim kusuyi afi wo kasa no kra na wusuro enu maami bi beto collection chese so si bon mu ase ne so do nso si eyi ni nsa chia no ai chia no fine pa sofo maami fo bi ni mu boy ya chese wona ni kunu ye sofo nti no if he say papa Ebenezer ye ti say ne green sofo maami be ye ti maami wa sempo ne wi ase da sa sofo maami fo bi ye gi ye dwi ye ho a e to moja mu ye gi mi na yi David on te hwe di ye ba brase de osua de so se opa boa ni ku kire se oh nation nyame hira wo mo esua e wo Bible school yegu so why my lady akwa baby o ya de na the radia se o san de wa be kan yensa na nation asem de my lady enye ne jo
dia ema papa ne be ye legend de ma me ye da bia papa ye nya ne ntie so okoto kelewele na kelewele re bodwe na obi gina akire kire papa na bana kire 17 no nko no ne ntie ase so odi lie woni nation betimi ayepe ye nya nation ye mesefe ono a wono ni di lie ne so no to senso eso to yes papa no hwe ni din was he ade a wa ye 3 days ni enchi kelewele ma to kelewele ni nyina ato anka chese watato bidie ni nyina ma me ndi chikelewele ena me hu say yes to me wo baby my lady da woni we ya otu ye nse ye nko papa yi a ye koye papa yi nko ebo no nsia na o ma ni muso a nsu aje mu ai wo hu bibi da na papa ni hia wa onye bibi ehunehuna o ma wo feel welcome sa sre so wonsa na udi asa na de bia nyame de ato ne so onyini oh tiano tie mi bisa bi se am se mi bisa na Abraham pass nyame hira wa ehu na papa ya se meti anwa mu di agro se ya me ba ya se ya na otie na o se ya na se eh wo benyi papa ne de nyame aye no 188 chese nyame aye papa no na sani awo kan se ya papa no ma asofofo ni bi ni wono mo yire nom esu na yire ne de my lady ahofe ne de yin eni ahobrase oba ne wo fisi ni wo fe o enso ahobrase di sister yi kebinu man ke bank enie ye nya se ye mo re ne sa na ye my lady nyame hira wo mo na ye bompa ye se o mbekọ so aye nhweso de ama ye mu bi a ye wa akire esifie mu de acha sore ba me tifie afinish mu bibia wie o enye surprise me na chen we ye se hwehwe nko ene Ghana sofo dodo na de bia de awode ba no no mo gye na ade a wa ye yi asofofo ni bi nhwe na wono mu nsua my lady na media metimi fie na me hu say just bibi etwago nam so oh fine oh my IBJ de kire odifo pa no nam so ti me hwe de ko so a ne mpa ya ni bia na eye nyame adom na abo adom so na kwanya ba wa hira we say ye bo mpa ye say my lady u be ko so a ne na hwe abom na enhira ne ho mo sira ne bi me bo ni say what is me papa me bo mi say twan na shi ajimi atumu no e die baby sani bia asasa ye nyina de mu my lady bi da se afika se me che da ko na fe ode nwo no agu so